Dobrodošli u još jednu epizodu našeg malog slatkog kontesta kojeg zovemo Borba duhovitih. S nama su danas dva nova tima, Iva i Tanja, te Filip i Duda. Pravila su uvijek ista, nasmijavamo jedni druge, ali je poanta da se ne nasmijemo, odnosno smijeh kažnjavamo bodovima, a poanta je imati što manje bodova. Pravila su jasna, svi sve znamo, već se smiješ bod, izvoliš. Stvarno piši bod, ne šalim se nimalo. Filip, možeš krenuti. Kad jednom ponovno počnu koncerti, pa se ljudi opuste i raskalaše, znaš što će vidjeti vesela publika na koncertu Guns N' Roses? Pištolje? Dvostruki aksel. Bod tu piši, a ti pazi da se ne nasmiješ na svoj... A vidi, htio si preskočiti. Koja država ima jezik u kojem se ne pojavljuje E, I, O, U? Ja to sigurno ne znaš. Ti si tipičan IT-evac. Ne znam. Samo A. Samo A. Pisao sam papi i mail mi se odmah vratio. Ili imam krivu adresu, pisao sam mu na onu Urbi et Orbi. Nasmije si se samo slušao. Tu piši bod čovjeku koji se smije na slušao. Ne, ali ovo je super. Ne, ali ovo onak 3 točke, pa password, pa 3 točke, pa Orbi, da. Kao to je email. Kužiš? Da. Odlučila sam da ću prodati usisavač. Daj, piši bod tu. Piši bod ko kuća dok sama čita. Ajde. Znaš li zašto? Ne znam. Samo je skupljao prašinu. Ima smisla. Usisavač skupine prašine, dobro. Kako god, zapravo ni ne volim ići na groblje. A šta voliš? Dovrši šalu! Dosadno je, nema nikog živog. Daj mu tu bod, smije se iza svoje ruke, ja ga vidim. Ako ga kamera ne vidi, ja ga vidim. Piši mu tu bod. Tako se s mrtvima žališ, sram te bilo. Da. Izvoli. Kako se zove bodybuilder s Tibeta? Molim? Dalaj Lema! Aha, okej. Slijedi šala 8, izmjena je obavezna ako do sada niste Ništa, samo ti još jedno. Samo ti čitaj. Samo ti čitaj. Zašto malo računalo jučer nije išlo u školu? Zašto malo računalo i jučer nije išlo u školu? Ali malo računalo. Zaspalo je. Pokupilo je neki virus. Koronavirus. COVID-19. A sad ipak vrijeme za izmjenu. Bok. Kao što je Filipa zamijenila Dubravka, tako je Ivu zamijenila Tanja. Tanja, dobrodošla, naoružala se šeširom. Možeš slobodno krenuti. Razgovarala valuta sa frendicom nakon izlaska sa Bitcoinom. I šta je rekla? Šta? Malik je okej, ali malo mi je kripto. Tu piši bod. Tu bod. Kako Tajlanđani zovu Tajland? Ne smij se ti samo na svoju foru. Tu piši bod. Ne znam. Overland. Overland. Još jedan bod piši. 2 puta na istu foru. I tu bod piši. Svima bod. Tajland, Overland. Ovo je super. Ovo je meni možda najdržan. Dobro. Ajmo. Što je tijevac napravi kad mu se ledenica u frižideru smrzne? Aj, tijevac ne znam. Resetira. Ne smij se! Tu bod piši. Dobro. Dobra je fora. Ajmo, gdje je dobra fora? A jel ti znaš zašto računalo od Steva Jobsa nema tvrdi disk? Zato što je Mac. Jako dobra. Tu bod. Kako se zove ptica koja je radila na polju? Radilica, ne znam. Orao. Tu piši bod. Pa nisam se... Ne, ali sad se smiješ. Orao, ti isto, nemoj se smijati. Molim te bude ozbiljno. Orao, radio na polju. Sjajno. Izvoliš? Kako se zove vepar sa 3 noge? Nepar. Piši i tu bod. Opet svi se smiju.
Malo su se ljudi previše opustili, malo se previše smiju. Duda. Zašto je slon tražio povišicu? Zašto? Jel radi za kikiriki? Dobro, ajmo ti. Nisam. Gdje su se upoznala dva A4 papira prije nego što su se zaljubili? Sigurno znaš. U fotokopiralu. Skoro. Na spajalici. Piši tu bod. Dobro. Piši tu, ali i tu piši bod. Dobro. Čula sam se s onim tipom iz šumarije. Jesi, konačno? Jesam, Ajde. konačno. Đuro, Da. šta kaže? Kaže da ne može danas, jer mora očitati Bukvicu. Daj tu bod, meni piši bod, sebi uzmi dva i Svima. Filipu šta pije. Ajmo. Razgovor bračnog para IT-evaca sa malim djetetom. Dragi, molim te večeras stavi malenoga u slip. Dragi, molim te večeras ti stavi malo noga u slip. Dobro ti. Aha. Dobro. Tu bod! Ti se ne smij. Ja se ne smijem. Ajmo. Jedan tip iz razreda nikako nije uspio zapamtiti što mu je majstor govorio na praksi. Pa kako smo ga nazvali? Glupan, ne znam. Šegrt i Sklapić. Dobro, dobro. Tu bod. Slušaj, pita ateista. I ideš li na okupljanje večeras? A ne znam, ne vjerujem. Ma, dobra. Tu bod. Dobra, Piši. dobra. Slušaj ovo. Nemoj se smijeti tu napred. Bod tu piši, a sad izvoli. Jesi čula kako se zove misica koja mora na operaciju očiju? Nisam. Lepa mre. Ovo je dobra. Bodi tamo. Ovo je stvarno serija. Je, Ovo je dobro. je. A znaš šta se dogodi kad se potuku oftalmolog i stomatolog? Oko za oko, zub za zub. Tu opet bod. Okej. A ti onako više se smiješ iz sažaljenja. Da. Tebi neću. Ali sad si se nasmijela iskreno. Tu isto bod. S kojim filozofom možemo zagrabiti vodu? Gotovo nam pojem. S Kantom. A, dobro. Suzdržala sam se, ali dobar je, ovo je okej. Opet djeca i IT-evci. Šta IT-evci rade kad im klinac uđe u izazovno razdoblje puberteta? Pokušavaju ga vratiti na tvorničke postavke. Dobro. Da. Ne znam što mi je bilo neki dan. Toliko loše sam vozila da mi je glas navigacije u jednom trenutku rekao: nakon 250 metara stanite sa strane da ja izađem. To sam čula. Da. Tu bod piši. Ma i tu bod piši. Daj molim te jednu kad ti upali fora i kad se ona smije, ti se ne bi smije. Da malo stekneš prednost. Ovo nema nikakvog smisla. Cijelo vrijeme se svi smiju. Okej. Ovo nema nikakvog smisla. Ajde. Ovo je isto trebalo mi je par minuta da ga skužim, ali dobro. Gdje puž obavlja nuždu? Puž. Puž. Da. Pa u svojoj kućici. A, bravo. U školjku. da. Ovdje piše u školjku, pa sam ja 5 Mislim, minuta okej. vrtila. A kako se zove puž koji obavlja nuždu? To sam ja sad izmislio. Nuždavac. Nuždaš. Nuž. Nuž. Da. I sad ću staviti za kraj. Najavio sam to sad. Sad ću staviti za kraj ove naočale. Nuždi. Može ovako. Može. Je li to tvoja zadnja? Ja Ne. mislim da da. Ajde. Zovem neki dan mamu i kažem joj da imam novog dečka. A pita ona, jel naš? Ja rekoh, nije, sebi sam ga našla. Dobro? Piši bod. Dobro. A i tu piši bod, ovo nema nikakvog smisla. Znači, cijelo vrijeme se svi smiju. Dobro, okej. Ajmo, zadnja šala. Zadnje I šalo. onda čitam rezultat od 200 naprema 200. Evo tu još jedan bod prije kraj. Tu piše bod. I tamo piše bod nekom iz publike. Kome god. Dobro. Kak se zove muha koju šalješ e-mail? CC muha. CC, okej.
Svi se smiju, ne mogu davati bodove. Mislim, šta, dokle ćemo, ako molim te, zbroji to, jer ovo je nikog smisla. Pobjednici Filip i Duda. Filip i Duda su pobjedili i oni idu dalje. Iva i Tanja također jako dobar nastup, jako puno smijeha kojeg nije trebalo. Nemoj ih imat, nije trebalo se smijati. Bravo. Još jedan bod piše. Ma piši je! Ma piši, brate, piši, više idi doma. Hvala što ste bili s nama, vidimo se u sljedećoj emisiji.